Ada ntomononi na mayana. Yes. Na mayana pi. Amen. Ayama etajowo ninye. Nero na nwaje ukarola merani. What? Yes. Really? Ala imagine Jumapili nyadorigo. Nairo droga kanisa yenye. Pole pole. Igara mara. That's interesting, eh? Na yuku. Imera baye nakara? Kamera. Na oko banki. Na oko sigara. Alo ya sigara la yin. Era. Aopi ya sigara. Na oko naisho. Na nyormera. What? Oko sigara. Oh Yesu. Na oko banki. What? Na lolo ibono. Ishoma balo ibono. Ala na bandalemo. Ina ni olongani uti abori. Te maisha. Te girguro. Me mushini na. Ne me yelo. Kayina na jogi me yelo. Olo ibili na kilo. Ti nibu ku original. Egi mwari da bomsima. Olo iba yo do la lo na. Ka go ora to origin olongani. Miki yo. Amute nebu ejola le nebu original nye. Ne mwari bomsima. Amore nyamali ushigara na photocopy. Photocopy? Eyo olongana nebwe na fulani na okineme yelo. Na ba neme yelo. Ore greatness no neme line. Amoya ba yo line no na no line na wale nye. Na dumu yo ankai den line na dumu la kai den. Was kage dumu ga yo ankai mo. That is the will of God. Beg le apopok. Yes. Ne le ore the will of God na be na do yo no ala na be nebo 24/7 Bible le juro. Maimwa na maitora me uri show. Amen. Kati de Mary Supet Show, inspiring lives. Olainguna nile Mary Supet Show suboleng agire rokiene ngolong etata nagire itomon enarishara ste ole nikijo Mary Supet Show inspiring lives ayola jore enarishara niyolo shaga jerishara nikiljokiye inawezekana kidimai poki toki tilo lo laidimie yo kana natejo Paulo tembuku or Filipi ongwantomon njere kaidim atasa poki toki tialo ilo la laidimie hata sininye yeye ora ke bitum enkirukoto na kanyor amukore overseer likilikiara rara pastor there was a word alipreach akasema no enkirukoto naida no enkirukoto kabisa kanyo nadi like one of square na faith. Everything is possible with God. Na inabayuna ligi elelero na ininingiro orbanoti endoiwoi endomononi orpayan ayuna jogi mere ndogi nimidemayu tiatu ankai na inabaki atanashe Mary Supet Show baligi ajogi Mungu anaweza na ayuna ligi ajogi kijibu sianga yengo mono yola jo kuna mtu jana alikuwa ananiambia mindo ya omonogi osirima mo meye osirime ngomono. Istima yangu jana ilikuwa na issue. Nikamwambia para lazima weki omonogi bogirogi. Hata kama ni stima, tunaombea everything. Na imagine tuliombea stima niki yolowe net issue na tulikuwa tumekaa karibu 2 hours kigire ngoro issue. Ora ke balo tu ajo tangarne Yesu. Ola iroriani. Imagine na Mungu akajibu maombi na maombi mingi sana Mungu anajibu. Na yakashiboleng tenolong sidene show yoga nkai na great omona na risharode sianga support Mary Supet Show to support hii kazi aiendelee kama hatuna support yako. Niko na kamera person wangu hapo anaitwa Jeff. Anataka kitu nikimaliza show editors. Na utendola na kipindi yote ikikuwa iko complete esia isabu na lodugo ya kata bills na laga na rent na aji kata bills kumo leng na lag na inabagira jogi ukiwa diaspora ukiwa Kenya kama hii show inakubariki ngoro namba ine ya iko hapo kwa hapo YouTube bio supporters pay our camera person pay our editors pay our rent if God has talked to you na Mungu akubariki ndio tupate kuendelea kuleta hii show na ako akashipara mukiara usingalankai overseer le matelong na gara testimony. Imagine somebody mwenye hata hajasoma sana he knows English more than I do. Wow, what a powerful man of God. Lara nolong na yakuni ningona shake ni shenye amu Mary ndogi nemidemayu tiatua all laitoria ni ka jinano na yewo sin Mary Supet na reneleshao
nagira aitoomon. Neeku karibu oleng Overseer. Ashe. Wow, Ashe. kashipa oleng. Ashe. Yewuo taata Mary Supet Show. Ebi. Neeku ayieu niroroki olaing'urani lai tendewueji Ashe. kamera kigira apuo dukuya. Ashe oleng airoroki olainining'oni le Mary Supet Show. Yeah. Airoroko pooki tung'ani otii online osujita. Airoroko tenkarna olatireni Yesu. Naji orpasai Amos Ole Matilong lenkisiayiare Dominion. Aasisho tenkisiayiare Dominion. Eastern region. Kitengela sub-region. Rehoboth district. Oloserian Church Sabaki. Wow. Kiata sujarot tuko na regions. Anta Bishop Mangura, Dr. Bishop Mangura. Hiyo ndio huduma yetu. Na tumebarikiwa tukiwa chini ya Bishop Mangura kwa neema ambayo Mungu amemneemisha. Kirishipate. Na tishipesi aiwora na studio Mary Supet. Na irukajo kele Enkai asimba sapukin. Esipa natejo idimai pooki toki tilo iruku. Amen. Ejo sirati njere ore pooki ng'ae oiruku naa kitopika Enkai tenkirukoto. Yes. Anyor oshi aimaki entoki naji enkirukoto na nikindim atudumu ometaa ijo imera tenkirukoto. Yes. Airuku Enkai enaa olemigil olemeyiolo tidialo Enkai ake eyiolo. And I believe God ajo kias pooki toki. Naa kairuku nanu amu airuku Enkai atii abori naa mayian olaitirian. Wow, na ina kiyieu nikiyiolou ajo amu ore taa nijo enkirukoto naida lazima ake ore sinye yie kikintayu ina kirukoto from chini. Sure. Mpaka nikipik ewueji neishaa. Sure. Neeku liki ake yiok inaatini ina story ino ewueji nikintayunye olaitoriani ompaka nikitabautua ena rishata. Ashe oleng. Atejo nai itu edukuya ajo orpasai Ole Matilong nayamishe. Aata entomononi namayiana. Yes. Namayiana pii. Amen. Ayama etajeuo ninye. Nero nanu ajo kara olamerani. What? Yes. Really? Ala imagine Jumapili nyatoriko. Naitogiro kanisa enye. Pole pole. Ikara almara. That's interesting. Nariku. Imera paye nakata? Kamera. Naok orbanki. Naok osigara. Alo enkisugera olayieni. Eta. Aok pii enkisugera school. Anya apa nikintadua enkerai. Endala ake. Anyor endala neeku enadol entoki naasita oltasat naas. Naiteru aok enkisugi. Naok enaisho. Nanyor miraa. Naok osigara. Oh Yesu. Naok orbanki. Nalo loibonok. Ishomo apa loibonok. Atanapa ntaleng'o. Nariku enkitok ai. Naar sii apa empira. Kanyor empira oleng. Neeku ore paayamisho naa kaajoki matoomon. Ore egira aomonu nagira naa aendelea aishop sokisi empira paalo aar empira. Ore ejo ajo tenkarna e Yesu aidipa nanu aikana. Oi, kake ting'iri ake ninye. Nevumilia. Naar daily. Niyar. Aidong. Taa. Ina apa kidong'oto ormaasai. Nivumilia. Naomonoki. Keeta apake pae entoki nadolta amu enkaseremani. Ore 2002 mwezi wa 6 naipot olaitiriani. Itu nanu aihubiriaki oltung'ani peyie ajeu. So najeu 2002 mwezi wa 6. Nanu yamishe. Nilioa 2001 tarehe 5 mwezi wa 2. Neeku kikiomonoki ena tasat? Daily. Neomon anaomba usiku. Neomon kewarie, neomon tadekenya. Nenyor oleng tenalo naa kaidong nitoki ake akweni after 5 minutes. Naajoki matoomon ore egira aomon nairra nanu. Kavumilia. Ore 2002 olapa lile. Nikaokoka. Ore nanu itu nanu aihubiriaki olalikioroni paajo. Mimi niliokoka usiku peke yangu. Aipote Enkai airura. Airura pe. Olamerani nira oltung'ani lorbanki. Naipote Enkai airura. Tenkewarie. Itu nanu aning olalikioroni laihubiriaka peyie ajeu. Niliokoka peke yangu usiku. Tukiamukia Sunday. Nadol Enkai, naipote Enkai toonkoitoi kumok. Aipote Enkai kwanza naitodol etua mpapa. Na tuliachana na yeye saa 5 nikaambiwa saa 6 amekufa. Kwa ndoto nikaamuka. Sikuwa najua kuomba. Mayiolo apa atomono. Ore taa peyie ainyotoro najo kanyioo dei. Naigil airura. Naitoki aidederu aret entomononi ai.
mpaka naya sipitali. Najo nyororo. Etii ake. Enatu nalala naye. Ore taa te musho naidedetu atii conference sapuk. Agira alaku iltung'anak adolta nkiyang'et ipang'ita naa lasuria tiatua iltung'anak. Ore piinyototo asubuhi najoki kayieu nikipikaki enkare. Paisuja amu kayieu nalo kanisa. 6 in the morning. Neja. Nirut. Najoki naa kayieu nikilo aing'uraki Biblia ng'ejuk entasat natii enkaji natii ene. Nalo aing'uraki watu ning'asie enkang musima. Pooki ng'ae. Amu maroro naa kaiba kanisa neyioloi. Kaiba pii najing'a. Nalo kanisa, ore paajo kanisa amu ni mimi ndio wa kwanza kuingia kanisa nanu le dukuya otabolo kanisa ina olong. Naa kayioloi naa te maeneo ajo maroro kanisa. Ore peejo iltung'anak maetu katii kanisa. Kila mtu alikuwa anashangaa. Kirutito pooki ng'ae. Naton te ibada neendelea ibada etii osirato ewuo enkishui ai. Ojo ore ilo otii embuku ya Yakobo otejo ore ilo oljore lenkop naa ormang'atinda lenkai. So najo neeku karoshi ormang'atinda lenkai. Cut. Tuendelee. Okay. Ning'asiai. Najing kanisa. Asa naton naa te ibada neendelea ibada. Mpaka nebau erishata eshakenisho. Paitayiolo apa yie ajo Enkai nikimpotito piidol orcrusade. Ore paadol ele crusade. Netu nyakata ilo church. Sijawai. Nadol nkiyang'et ipang'ita naa lasuria tiatua iltung'anak. Najo Enkai naagira aikaja. Aipot. Asa nainyototo ake nalo kanisa. Ore naa peyie ebau duo esaa e testimony iltung'anak. Naa sabaki apa ketii. Ilikuwa Kirkuria. Mimi ni msaliwa wa Kirkuria. Sasa hadi hapa kanisa ya IC Kirkuria. By then nalo. Ore peebau esaa eshakenisho nainyototo nanejo oltung'ani duo ituruko kanisa. Nainyototo. Neirut kanisa. Nanapita Bible. Ore naa paabaya naisuma sirata. Ele sirata. Kang'ae nikinchoo sirata? Mayiolo Enkai ake nayawua. Payiolo apa yie ajo ketii embuku e Yakobo? Mayiolo. Ayiolo maibung Bible. Nija. Najo kayieu nikibolu. Nikisum. Ore peekisum nishir kanisa musima. Neja duo apa Yakobo. Edamu? Kejo ore olchore lenkop naa ormang'atinda lenkai. Sasa najo naa neeku karoshi ormang'atinda lenkai amu kara olchore lenkop. Nayiolou naa ajo eewuo enjeunoto ai. Ore taa at the end of the day naa omonoki naa orpasai toba. Nishir kanisa musima. Nishir iltung'anak pookin. Neshipa. Niliki ajo ndedetua? Loshi kiyiolo enchipai. Keishirita pooki ng'ae. Ore naa paalimu historia ai vile nimeokoka neyioloi duo ake orkuak lai te maeneo. Nishir enkop musima. Naton taa tiabori orpasai Moses Ole Shapara. Ning'ua kajo orbanki? Atung'ayie. Itejo ake atung'ayie kila kitu. Oltung'ani atung'ayie orbanki ake nejia ake? Nejia tu. Ata enaisho? Kila kitu. Atung'ayie nanu. Naing'ua enkisugi, naing'ua ormiraa, naing'ua orbanki, naing'ua enaisho. Etu ijo after some days. Yeah. I miss her. Aatareto Enkai tenkoitoi enking'asia. Keetai empirisa Enkai. Ore ele rori ilo otejo Paulo aidim ataasa pooki toki tiatua ilo laidimie. Naa kishu naa oshi ororei. Ore ororei naa Enkai. Neasisho pooki toki tororei. Amen. Kila kitu. Nitayu Enkai enkure. Nitayu Enkai enkure pooki toki. Naa apik enkure enkisiayiare. Yes. Ore taa inakata naiteru aton te kanisa, neeku maikosa kanisa. Naton nayiolou aisuma Bible. Nemaidang'. Neeku kenyorr iltung'anak teneitashe oltung'ani paisumaki Bible. Kenyorr iltung'anak. Nitupukuo ake te school inakata? Aidim ake atung'ai inakata school. Ore nanu atii class 7 naajoki oltasat tupuku te school. Naanya puku. Ore paalo class 8 neji peyie elaki 300 registration tenkaraki KCPE. Nejo oltasat maata. 300 shillings. Nikiata nkishu over 400. Era nkishu saidi onkishu 400. Kake tejoki tupuku tiai. Te sukuul. Asa nenyok ololikae alashe lai botor nelak ena 300 kwa njia zake. Naidip KCPE. Ore taa paas KCPE natabatata oleng.
arabara te KCB arabara te ndamare KCB amore apa average ang na 350 natum nanu 276 kaka umejaribu ajaribu nakaraba nguti bana ichangia umeanguka wewe arabara because ni past mark kake kayudu apa kakora apa aronitu ajeu matushukoi kidogo kara apa enkidede toontokitin are nayieu niaku ore apa atii sukuul naa kayieu naaku iltung'anak waare kayieu apa naaku oljeshi amu ore apa kwa mawazo yangu kajo nanu ore iljeshi naa peepuo aang'orr iltung'anak neeku kayieu nanu entoki nalo aang'orr iltung'anak naduo apa eyieunoto ai paalo naaku duo kara oljeshi naata entiol nang'orr iltung'anak yani passion apa duo ino arashu aaku olakili oljaji paen iltung'anak iltung'anak ake nanu iltung'anak ake kake ore nelotu nanu paalaku iltung'anak supat Enkai supat Enkai oleng najiu taa naton almost 6 years tiabori enkerrita orpaasai ele le IC kake ole Dominion tenakata toororunya apa sinche le IC nepuo Dominion naidotu alotu Nairobi idurrunye yiok olameyu nikiponu aapuo enkop najo Sabaki nikimanyisho tine ore 2008 December nemikiata apa orpastai te kanisa nashomo ainepu tine nejo iltung'anak ekiyieu orpastai naayieu orpastai najoki nikiomon 6 months najoki mayieu nanu naaku orpastai mayieu naikaja iure apa ina siai aata enkerai almost ormarei lang naata loodokilani naji Frida oh yes ore ina kerai nikitajuto tenebo nayamirita enkang'a pae ore ina kerai nikitajuto tenebo naa enormarei lang ore apa kitii ina mission e uinjilisti akapata ndoto naajoki ore Kenya ake iyaku Kenya ake iyie olairritani looltung'anak naa intoki dii ninye aaku olairritani loolairritak sasa najoki maaku akata nanu olairritani Frida kadamu oleng amu tenkusero agira ajoki nejia kintashe tenkoitoi aipang'ua tenkang enye aloito nanu enkang amu enormarei lang naisindikisha aitorio ore peekipuo aitashe tenkoitoi najoki etaa ekioro shomo taa amu ore Kenya ake naa iyaku olairritani looltung'anak naa iyaku ninye olairritani loolairritak najoki midimayu amu Enkai nairorie kirorie taa Enkai laserema naton lelo arin muj ore apa alotu aaku orpaasai 2008 naiteru naishokan maitasheki kanisa oloserian nainepu kanisa kiti oleng nikiomon oleng neng'asa aomon 6 months nikiomon pookin 6 months kake meeta orpastai mikiata olairritani kake kitii enkomono e 6 months ore peekindip enkomono neponunui aajo ekiyieu nikigelu olairritani naa atua yiok etii olairritani nejo entasat nabo najo Dorcas Kokoe mikiata duo enkanashe nikigira agelu eme lalashera likigelu enchoro ninche ipang peekitum atukurr ore taa enakata kimpang'ita najoki enchooki matejo nabo nejo tejo najoki lalashera lai ore taa epoito ore ake olotegeluaki mintoki ashuku yiok ororei amu atejo naapa nanu mara olena anisa neeku matii loogeluni neeku tenegeluni najoki naa lalashera ore taa olotegeluaki nemeetai ororei asa ore najoki neemapi sii enelakua peemikining enajitoi ore kipoito nejia entushukunye etejo enaduo tasat amu oladii lolo tene ninye nejo kanisa apa ninye etejo Enkai ninye najo naa nejo nkanashara pookin nikijo matushukunye lalashara neji kinoto orpastai keng'ae ele nejo lalashara pookin sawa elero ine agira ajoki otii esat orkipareta 14 nebol pokira tenkutuk nejo atayiolo taa taata ajo meeta Enkai orker irololo oben oleng kaja ekimayiana Enkai itii abori kiasi naba ekimayiana Enkai ejo sii te Isaya itu itodorropi Enkai Enkai kebaiki ata ilo lotii abori nedumu tenterit ilo lotii abori ebaiki ena ore yie metisipeti mikiyiolo background kake Enkai nikitaboloki Enkai doi oshi
Yani ore rola shwanajo he is not a respecter of one. Of any man. Yani yani mezo ke. Mimi marejo kama yan Miriamo. Labda ni mtoto wa Bishop. Hata ninyi nirengera yo. Anyor nerangai. Nemi ngorse yangai ormari limwa. Tada musie Gideon ajerejo kikitero marila na nanu sio argiti. Nejo yala dene arate na bogen kidia mabilanga yaro. Na la yala ja tuan kapuni eti lole. Ne sudong kan dedon osenoro. Ne jura nyangai kidia mabilanga yi. Kedia ara yelo ti abori kedia mabilanga yaro yi. Ore bisum la shak 11:1. Wala yune di yapta. La ke jo Bible wala mulai. Yes. Lazo. Jo la yune mulai. Ka ke dia mabilanga yaro. Atoni. De bono la shara ne araria mulai la mulai ka ora at the end of the day de buya shugadi wo tori go yo. Yes. Amugiro do ya mabilanga ina yaro yi. Na ga ina jo ngani di abori te maisha te gurguro me mushunina. Ne me yelo. Ka ina na jo ki me yelo. Olo ibile na kilo. Ti ndibu ku yo original. Egi mwari da bomsimo. Olo iba yo do da lo na. Ka go ora to origin olo ngani. Miki yo. Amote nebu e do le nebu original nye. Ne mwari da bomsimo. Amore nyamali ushigara na photocopy. Photocopy. E yo lo ngana ne gwa na fulani na okineme yelo. Da ba ge ne yelo. Ore greatness no ne mi line em. Amoya ba yo line no na line na wale ne. Na dumu yo an kai den line ne dumu la kai den de. Was kage dumu ga yo an kai mo. That is the will of God. Beg level pop. Yes. The level the will of God na be me yo no ala na be nebo 24/7 Bible le juro. Maimwa na maitora me wuri show. Amen. Kati ne boyi. Merayo ke do moy. Era yando moya. Ani rola. Merayo le apoli. Ai lebu ya lo shimara. What a Bible get full of promises. Yes. Na yo na jere jo osimala ngai Paulo. The promises of God are yes and amen. Amen. Ore kusagala ngai na na. Yeah. Ai ne kitu kwa swali. Ai ni yo longani o kwa banki o mira o kunalo dina ba munyo giro yi. Ni tubuku ye ne kide mai be bu longani. Amaitira lora la giro tatu. Kayo na jogi mere ndo ne me de mai ngai. Na gide mai tabu. Na ga yoro ankai ne dawo longana. Ne ra longana kitwaka. Ore nyamara ngasa ngasi yore Bishop Monirei. Sawa Monirei. Ala alikuwa hivyo. Mlevi, mfuta bangi, sigara. But now he's a great man of God. Yes. He's a voice in our generation. So although na to losho. Kaka hata imwenda situation. Na baga jolo wan ale ni di hali di na. Kao luganga. Amende mangayi belekenya. Angai dia kasi yoke ko bigara ngira. Ne beleke yo. Nisho yo olelo. Kai sina jogi. Olongoni no sira na lo. Mera na naba maisha. Yes. Nyata. One. Kama sanyara yo lozejo. Ora ni sigara. Ni geranga mbuni open. Naitwa biro. Ufutaji wa sigara unadhuru afya yako. Yes. Na anajua ilo biro. Nikingerogi. Nindugi ya wanya mwendo na rejanga mbuni open. Naita uruni giru. Ama ndo na rejanga mbuni open inyali lengishino. Nindugi ya wanya. Kayina yolo ndo tuma ya mukidia rejanga mbuni open. Ufutaji wa sigara. Ilila sigara ojo rosta ambayo yolo sigara ni kwa na maro kwa ufutaji wa sigara unaleta usaratani. Kaya wengea. A cancer. Na ngambuni na gerobe. Pa njo la yero na jolo be kere na. Nindo ya lao. Ni giro ligidu. Inyari. Oro lo ngani organization. Na endo ni mi yolia langa ngini. Ame wolia na yo. Ndio ya maisha. Mezaz. Like yaji shale no kada. Me wolia hivi kama eranga saki abaje hicho. Kiri yor Bishop bare ma. Aishoni. Ejor ba sayo boli badaba no. Last week ta prayers. Na jogi ka ran ne yuro no se shage ni shamo lo bondo ni ne. Na jogi ka arre ma na show dia la jana show. Na gero jola ligoro ni me wolia na show. Ne jona la gari bana nyamu ba yogundi. Lai ne ware o bolo dia. Ne jabu wogi. Ne je jolia.
nabo kata amu ki7 oldia ajel labla wewe pee edol ajo naisho nelo 3 kilometers. Pama neno nemeyieu osimba lenkang inyi kayieu iyie. Nekidimayu peepuku naa indim sii atumai. Indim. Meeta oshi entoki naji iyie ankure. Hakuna. Mpanga nkai nyoo. Ndamunot oyeso. Ore lelo toki orbangi netorrono ailobi. Amu eng'as aku neng'as alotu ene. Neng'as aing'or ene. Waa kebile elukunya pookin. Nikinken elukunya. Neeku idolta iyie enkae kop? Ilo iyie kop. Imagine eneme enkai oshi nanu ainyang'u oshi enkalem inakata alotu orbangi naarie oltung'ani nemayiolo ajo ng'ae aar. Kake iyieu ake niata oltung'ani. Oltung'ani obuak tembata nanu. Tenibuak iyie naarem tenkalem. Neeku etaa enkalem. Nakata enkalem. Naa toonkajijik ormiraa anya naa ore peesidanu mebuaki naa toonkajijik ormiraa. Kitirring'a iltung'anak ormiraa. Peetum duo atodol nkwapi. Peedur tenkop natii abori enkop oomongo. So amaa entoki naa kidumu metaa iyieu niarr oltung'ani ainyoo nikinyal elukunya. Neeku ilo bangi apa likigira aitodol iyieu niarr ake iltung'anak. Kayieu apa naar ake nanu kaata. Iyieu niaku oljeshi paar iltung'anak. Paen. Yani iyata ake chuki. Nelotu Enkai aibelekeny. Kake eewuo naa ninye Enkai aibelekeny amenisaidia kara naapa olalakunoni. Egira iltung'anak Enkai alaku iltung'anak eimu oltoilo agira aihubiri ake naomonoki netalaku Enkai olosho. So kidimayu pooki toki naa kayieu sii natii olokito tung'ai. Ameeta maisha ino einyal. Olotalaikine pii. Otejo kagira kayieu naing'ua kakatalaikine. Naa kidimayu. Ore olojito kayieu naing'ua kakatalaikine shomo mikitoomonokini. Amu ore ina kiti leikinoto oonkaik naa ketii empiris Enkai nikilaku tung'ai. Ore enyamali teniton ang'iriakino osikiria lemeru tenenya orng'ojine niton sii ang'iriakino mikinosa nena baa kake tenidumunye alo nijo toomonoi amu ayieu naing'ua ore ake teboo nikintelekini Enkai kidurrare ina kore. Wow, thank you so much. Ashe oleng amu ke powerful testimony ino. Ashe. Kidim Enkai aitudumu oltung'ani tiabori. Chini kabisa. Mpaka niponu aya amana Nairobi. Nairobi sabaki. Na ilchambai lang kitii. Likineputua ake nikidumu. Nishori ndare. Epae. Naa Enkai ake. Itu sii kinapot te Kajiado naa iyiolo ajo Machakos County ina kake ishorua Enkai enkop. Nishori irmaasai enkop siininye. Tenkaraki empiris Enkai nedung' enkop ilootimira tileton eeta kake Enkai naa naishorua. Kairuk nanu enkerai metisipeta ajo meeta entoki nemidimayu tenkai. Nemeeta sii eyieunoto Enkai nemitabari. I tell you. Njoo akeyie piata iyieunoto sidan Enkai kitabaya Enkai pookin. Naa peetejo kayiolo ajo meeta eyieunoto ino nemitabari. Iyoo bojito. Kayiolo. Indim ataasa pooki toki nemeeta eyieunoto ino nemitabari. Kayieu najoki oltung'ani shomo suma ina buku. Job 42:2. Kayiolo ajo indim ataasa pooki toki nemeeta eyieunoto ino nemekoni aja? Nemitabari. Shomo sii suma Jeremiah 32:26-27. Nejo kara Enkai pookin oishu. Neeku miinchu. Metaa inchu ake iyie tenkishui. Enkai ino ina. Amu etejo kara Enkai pookin oishu. Kanyoo ina nabo tenanu? Wow. Ashe oleng ororei le mwisho kigira aidip. Neno la mwisho from the pastor. Ashe. Ore ororei lai obayie naa kayieu najoki olosho pookin lenkop oltung'ani lainining'ito kishu Yesu netabawua enkata enkitoo. Mairuko olaitoriani Yesu enaa olaitajeunoni lenkishui ang'. Maapa aserem Enkai. Maapa airuko olaitoriani. Ng'oru kanisa nilo aseremie Enkai. Nitum eutaroto Enkai. Amu ata tenibol kiasi naba ata teniata enkidimata ata tenira karsisi iyieu ake eretoto Enkai. Iyieu ake. You still need God. Ata iyata pooki toki you need the help of God. Enabayie aomon ake ore kitii ena maisha mateng'ena pee mitapong'ori iyiok
metai tenimanya ndemata niuni aje kaigelaki yiok berere nemiata yiok berere abaki naa ndemata kiimai amu etu nena baa enkop. Kake eliki iltung'anak ajo kaji iko piitofautisha. Ebolokinoto ina sii. Exactly. Amu kelo neeku ntemat nikiapakine enotoki taata yiok ajo enotoki eng'eno naapakinyeki iltung'anak intokiting. Ore ake piinyamalu kidogo nikijokini atodua. Ore enedukuya keyieu naa itii tiabori olarripani oota ninye openy eutaro Enkai. Amu nche ake ore peemanyorraa nanu maatoriki ina paatolimuo nai stages natii enkisiayiare. Kiata Bishop Ole Mangura anaa presiding bishop lang naa kerik yiok enaa nkera enyenak. Kiata Deputy Bishop Chris enaa deputy le ministry ang. Kiata Reverend Sokorte enaa ninye Reverend Sabrina Kitengela. Nikintoki yiok aoriworo enaa overseers otii tiabori Reverend Sokorte. Okay. Neeku ekiata esujaroto maidim ataa independent metaa mai-correct nanu. Amu I'm not perfect. Yes. Kayieu ake nai-correct toowueitin kumok. Naa ore ake piinepu oltung'ani lemeyieu ni-correct miyiolou ninye. Iyieu sii niomon Enkai metaa ore ele arripani litii tiabori naa tiniliki entoki neorr intemat iboitare. Amu keisho Enkai ina boloto. Ore apa aelong nadol oltung'ani obo agira aomon naa kayiolo ele tasat paru. Nalau ajo kanyioo peegira ena tasat aitashe naa kegira aitashe kake meshipa. Ajo kanyioo dii ajo kaomon ele tasat egira aitashe nemeshipa. Te kanisa. Keya nadol eitashe tembusero naijo meshipa. Nadumu esimu naoshoki amu mee ene kanisa metaa magira ajo ene kanisa. Kake entasat nayiolo kanisa natii nikiboita olarripani lenye. Najoki kanyioo? Naajo ainosaki keeta shida nanoto ina olong ajo sinanu naa enkiteng orkijanai lenye naajoki inji etiu. Najoki irriwaki namba ilo kijanai naajo ainosaki ore ninye ele kijanai keeta mbaa naagira aimaa negira ang'iria. Ina pagira ajo mintoki ang'iriakino ntokiting enaa sirkon. Keeta ninye mbaa naagira aimaa temaisha enye. Keeta nkiteng'enat naatumito torrok. Mara etii primary oltung'ani oidipa apa mpaka high school naidederua etii primary naa orpayian naidederua egira amurat. Sasa hebu niambie entoki nagira ayie tumo tiabori. Sasa ikabidi tutamwombea. Kigira naaduo anyushaki Enkai amu eton naa last week kigira aanyu Enkai metaasa. Ore kitii ake ina process nidederu likae tung'ani obo egira orng'ojin aony enkaina. Naajoki naidederu orng'ojine agira aony enkaina naa yie likigira arishie nanu. Naa najoki kaji ake agira arishie? Najoki nejo ekigira ajoki ntau monyit orng'ojine nchoo amu tenincho minosa monyit enyenak nikimuki iyie enkaina. Najoki ore taa enedukuya unahitaji maombi. Ore enkiyang'ata orng'ojine naa ketii keeya. Esujo keeya. Ketii sii olarrabal liatua ang. Amu ore naa orng'ojine naa keshukuni anya keon imonyit neeku etiu enaa atua ang inosita. Ina olong ake atiaka nikimpaass oltung'ani lormarei lenye. Ajali nkaya. So kiyieu naa kiata ina bolokinoto metaa enelo ni-dream entoki nimikwetiki ajo orperere amu ebaiki naa entemata natii dukuya. Neeku iyieu naa iyata ele arripani laa teniliki nikindim ataboloki ajoki entemata niindim atiaki keyieu ena deliverance amu elakunoto keyieu ena ajo sinanu orperere amu keoro kuna tokiting. Kake according enaa vile natabolo Enkai ilo sinka lenkai. Neeku nejia etiu. Ashe oleng. Adolta ajo kigira apuo time imeenda. Nimeshukuru sana. Kigira aponu aimaki. Kayieu sii najoki iltung'anak lainining'ito kwa ufupi sana. Etejo nai Mary Subet supportaki amu kesipa. Kebaiki tenakata ele kilikuai iloshon pookin. Neeku tenintau iyie enchata 500 nkeek 10 nkeek 100 naa keikuti partner elelo tung'anak oitabaitie ilo kilikuai. Neeku kayieu ake najoki pooki tung'ani osujita Mary Subet aomon tormur Lenkai o tempiris Enkai o tenyorrata e Kristo supporta.
partner, ni yako partner. Unajua kuiweka vizuri. Be our partner. Na dabaka lumana kurkili kwa suba. Wala na injili dini sponsor Ameris Beta sene arabagele kilikuwa nkomsima na aga ugeri sinyere torino ke ko idru no sior na yoy oita bagel lumana kulokili Sure. Ashi. Wow, thank you very much Asholeng Overseer. Mungu akubariki sana. Ino yara boganisa. Karibu. Maana kanisa glass. Karibu. Na disa bakia. Karibu. Ne normal say by the way. Normal say. Na kisha neki ngonyando bitina. Ame rumira hadi. Kile tumasa merumkinye? Merumkinye lolo. Yes. Merume ngwe ria rabe de mbonda. Yeah, nitogio hana jore ngiroria ngai no logo. Na yabo kendo na ingonya. Lazima. Yeah. Ore maisha na baga be ngonyaro. Ngi ya gare sasa. Iki konya. Baga re ngonya. Nike anagirengana. Worldwide. Let me tell you. What I say into the Mobile, na raketi worldwide. Amen. By the grace of God na kabaya. Very soon. Ni kirori ni mbolo yanga imera ti pokiwe baga no CNN. Kwani baga no CNN. Ekama yana bene. Amen. Wow, Asholeng olengona ni Lemeri Supecho inekigira bege kipindi yang enolong kitumage enda wiki engolong ya Ramisi saa 2 kimayena ngayo leng teni uni partner Omeri Supecho eti emailang ineweji neti namba ngesimu. Mungu akubariki sana. Nagira appreciate my camera person Jeff Tenebodara o Anastasia. Mungu awabariki sana. Kajina nuna yago Sim Mary Supeta reneleshao nagira yuwagi Elisha Ras dena mayema.